Izina Skyla ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Budage ryanakomoka mu Cyongereza rikaba risobanuye imbaraga ryanasobanura urukundo. Skyla. Izina Anson ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki aho risobanura umutagatifu, ryanakomoka mu Baheburayo aho ryasobanura umunyembabazi, rishobora no gukomoka mu Cyongereza aho ryasobanura umuhungu wa Anne. Anson. Izina Mikez ni izina ridahita rigaragaza inkomoko ndetse n'ubusobanuro, gusa rishobora gukomoka ku izina Mikeas rikomoka muri Espagne, ryanakomoka ku izina Mika ryo mu Cyongereza risobanura ngo ninde wagereranywa n'Imana. Mikez. Izina Abriel ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo ku izina Gabriel rikaba risobanuye data uri hejuru. Abriel. Izina Anaya ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo ryakomoka no mu Barabu rikaba risobanuye ibisubizo by'Imana. Anaya. Izina Beni ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baratini ryakomoka no mu Butaliyani ku izina Benedict cyangwa se Benedetto rikaba risobanuye umunyamahirwe, rishobora no gukomoka mu Barabu rikaba risobanuye umuhungu w'umuntu. Beni cyangwa se Beni. Izina Blessing ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa rikomoka mu Cyongereza rikaba risobanuye imigisha cyangwa se amahirwe meza. Blessing. Izina Bertie ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Budage rikaba risobanuye intwarikazi. Bertie. Izina Wycliffe ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza rikaba risobanuye umusozi wera cyangwa se ikirwa cyera. Wycliffe. Izina Karen ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa rikomoka mu Cyongereza ryakomoka no mu Bugiriki, rishobora no gukomoka mu Budage rikaba risobanuye umunyembaraga. Karen. Izina Sarita ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne ryakomoka no mu Baheburayo rikaba risobanuye igikomangomakazi gito. Sarita. Izina Gadi ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye amahirwe. Gadi. Izina Kairos ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye urumuri. Kairos. Izina Mateo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo ku izina Matthew rikaba risobanuye impano y'Imana. Mateo. Izina Elijah ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye ngo Imana yanjye ni yawe. Elijah. Izina Zeruel ni izina ry'abahungu ryanahabwa abakobwa rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye ukuboko kw'Imana gushushanya imbaraga. Zeruel. Izina Sultani ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu ryakomoka no muri Irani rikaba risobanuye umuyobozi cyangwa se umwami. Sultan. Izina Keisha ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo ku izina Kezia rishushanya ubwiza, ryanakomoka mu Baswahili rikaba risobanuye umukundwa, rishobora no gukomoka mu Barabu ku izina Aisha rikaba risobanuye kubaho. Keisha. Izina Amoha ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne rikaba risobanuye urukundo. Amoha.